سلاورز تماشاوان هجا بولتانا ساشا شیواری از جوار پیشکش کم دست پیک ده گرینگ ترین سرنوچه. دستیا سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لگل اوفیسا پیوندین درو جویا. هف پیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوری و کجارا یکم اوفیسا کخوا لگندوار حلب فکر. وزیر دروی روسیه دبیجه او هول ددن تفگارا نیاسایی لروجالات چم فرات لروجاوای کردستان بداوی بکن. دوباره سلاف ایرو شاندک جدستیا سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه لهولیر لگل اوفیسا پیوندین دروی یا انجمن جویا و پیشاتاین داویه نخواستن دست پیشخری فرانسا بو نزی کرنا انجمن اجتماعی کردی لسوریه و هر وها پارتیا یکتیا دموکراتیک پیده گنگ شکرن. دلیتوانا که تایبتش بو آرکه محمد اسماعیل اندام دستیا سروکاتیه یا انکسی گوت انکسی گارانتیه جه فرانسا دخوازه و او وکو انکسی لدست پیشخری فرانسا به ارینی تماشا دکن. شاندا سروکاتی انجمن اجتماعی کردی ام هاتن گل کمیته اوفیسا پیوندینج دربا رابجبن جبرگو برینها اف کوملین مافهم رو و کوملین جواکی خستبون وقت به وساطت کی بکن بین ما و پیاده واندا ما تقول منظمات حقوقي مجتمعي نكارن جارانتيه بكن نكارن دورة كي ولا رابن بجا وكو دولتك وك فرنسا داي ديار كرن قد خوازت اشتكي بك إما ما قوى قر دولتا فرنسا دولتك بهيزة دولتك رولاي هيد مسألة سوري بقشتيدا وبشتفانا حتى رادايكي ندجي حقوقي ملاطي كردا يقارب الرولا كي رابع باشا دس بيكي حتى أنا هاد تشتاقنيني حتى أنا هاد تشتاق قشتيدا او تشتاق قشتي عمومي بيتفيا وكو انجمان اجتماعي كردي بريجي قوتي في ازمونك پیدا ببه او ازمون او درفتين پیدا ببن هنك وان تنگاوية قول سر ملاطي ما وان كريارين هاتين كرن وان سست ببن جديتك بيخويا كرن انه اف طرف هاويها كارن جدية كي بكن هاگر فرنسا كارب بگارانتيا كي تشتكي وها بك هاول دايقو اس كارب ازي بزاوكي وها وي فرنسا بك که مسئله بردانا گرتیا و سربست کردن چالاکین پارتیا چالاکین هایی و راگیاندنه و هر واسه اوفیس و وان مسئله ها پشتی اف ازمونه ها پیدا ببه هنگی که ام بنرن که کاربن دست پیکا دانستاندن کی بکن جبرگو درفت گل کی تنگاوا قناغه کی هستیار دور تفده تیر درباز به مثلا دولت خودی رول وکو مثلا دورکی آرام تخوازن شکن تجربه کی اداره کی چه به افتشته هتفدا تخواستن مترسیج ناف جواتا کردی را بگو یک تیک چه به نزدیک ایک چه به تشتکی ها باش ناف کرداد اگر دولتک خودی هیز کار به گارانتیات تشتکی وها بک اما ام وکو پوزیتیو دنرخینن یعنی هلوستا فرنسا وما وكو بوزيتيف جوما سباسيا فرنسيا جي كريا كو كاربن تشتكي وها بكن وام شافنيرن ام تشتكي وها بيدا باشا بتفلي يعني مطرسي هنا يعني ملاطي ما تبداش بوفا كرياريها وفان خراب يقو كرن افا مسالها كاربن هنكي جيفا قارن كاربن دولتك خدي هيز بكفدنا مساله دا اواجي اوجد بينن يعني حتى رادايكي جو بشوازكي يكتاج عليكي تنفا وخراب وريكي قرتيبه تو انجام جي تنبن دوي شوازكي هف باش اول الناف كردا دا بشتا كردا وبيك هاتي دي كردو سريان وعربو وان خلقي دي كاربن دبر ما ترسيج ناف ملطي من راب نهيلن اف دولتين دوروبر كاربن تدخلي بكن يعني مهانات دسي كسي دا نهيل نما نرنا خداي وما داي خويا كرن ام كاربن يعني جو دولتك وك فرنسا كارب رولا كراب وام شافنيرين جو كارب تشتكي وها بب يا نب يعني كا حتى كيرا دي كارب انجامكي بده سستايكي بحساندنا كي نام ملاطي ماذا الشيء ام ليت قرر اما وكو انجمن اجتماعي كردي وكو بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ما خريكي قضيه خنا قضيه ملاطي من حقوق ملاطي مال كدريب ام زان رياما تشتا خدمتها قضيه ملاطي ما بك ام جرى حاضر بن وآماده بن ومتضحية بكن ومتعلايج دا قرشين وهر تشتيج بو خاطري تشتكي حق ملاطي ما بيخو ياكرن
اگر تشتكي وهاتنا به امجي يعني تجربه كافيه قوم كاربن بنرن كتشتكي جدي تنا جملات خراب براستي بيجن امن كان تشتكي ده بمشن مصلحه ملطي ما وفيدا قضيامات في قناغ عادات تنا سروک وزیرین کردستان و جگری شانده تایبتی سروک امریکا بو هفپیمانی دژی داعش روشا سوریه بگشتی گوتو بیش کرن. نچروان برزانی سروک وزیرین هریما کردستان پیشوازی لویلیام روبوک جگری شانده تایبتی سروک امریکا بو هفپیمانی دژی داعش و شانده پیرا کر. ده جوینه ده مجارن گریدای براوشا سیاسی و اولهیا نافچه و داوین پیشاته هاتن گوتو بیش کرن. هروها د جوینه ده روشنها یا کو سوریه تیرا درباز دبه و روشا گشتی یا نافچه هاتن گنگشه کرن. انجمن ازیدین سوریه بانگک بلاف کرد و هاوارا خوا گهاندن جواکا نافدولتی و داخوازا پاراستنا ملت کرد لعفرین روژاوای کردستان و ازیدین لبنان دیمینن کرد. انجمن ایزیدین سوریه درباره کریارن حکومت لبنان در حق پنابرین سوریه ده بانگا خود گهینه جواکا نافدولتی. د بانگا انجمن ایزیدین سوریه ده هاتیه پنابرین سوریه للبنان او بتایبتی جی پیک هاتیه ایزیدی ترساوان هی که حکومت لبنان وان بدار زوره و نچاری وگرین سوریه بیچک گارانتیه که نافدولتی و نتوی جسلامتی وان رهبه و جالین حکومت سوریه و راستی اصلا گیان نین یان هر گروپه که دنچکدار لسوریه. انجمن د بانگا خود دبیجه ام باش بار گرانی حکومت لبنان هلگرتی پشتی پیشوازی کرن لهزارن پنابرین سوری کوشبر گرتن و اشکنجه و کشتن روینه و او برپرسیارتی حکومت لبنان جه سپاسیه کملت سوری بخودی درکتیه. پیکاته ایزیدی لسوریه یا هری زیده راستی بن پیکرن و اشکنجه هاتیه چه جالی مروفی و با و چه جالی روشنبیری و اولی و با تایبتی جی لدور عفرینه مالین کردن ایزیدی لعفرینه هات ندست سرکرن و حکومت سوریه جی چه گهدان ندای مافین ایزیدیان و جالی جواکی و اولی و هات بو بن پیکرن. انجمن ایزیدین سوریه دبانگا خود دبیجه بلا حکومت لبنان دوسای پنابرین سوری جبازنه هفکشن سیاسی ده درخه و باوجه دناو دانوستاندنین نتوینه گرتی و دولتین پشتوانین روشا سوریه و بدار زوری و نچاری ملت سوری و گرینه هروها انجمن داخوازا پاراستنا ایزیدین للبنان کر و هیوی خواست که روشاوان لبرچاوره گرتن. انجمن ایزیدیان داخواز جواکا نافدولتی کر که بری خو بدن بالپیکرن که در حق ملت عفرین ده تیکرن جدزی و تالان کرن، رواندن کشتن، دست سرکرنا مالان و ترور کرنا ولاتیان و نچار کرنا کردن ایزیدی دا کو بدار زوره ببن مسلمان. انجمن دازانین کو سیاستا سربست بردان وان گروپان لعفرینه سیاستا گوهرتنا دموغرافیا در حق ملت عفرینه ده و اندا کرنا ناسنامه عفرینه و اف به دنگیا جواکا نافدولتی جه نرحتیا وانه. د داویا بانگا خود انجمن ایزیدین سوریه داخواز جواکا نافدولتی کر کو لسر بن پیکرنان راوستن و بانگ لحکومت لبنان و دولت هریمی کر کو کار لسر پارستنا ایزیدین کو لسر خاکا خونه بکن و وان نچار نکن کو راستی بن پیکرن و مترسیه ورن. هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه ناوندک اخوال در دور حلب وکر لگور روپلا فرمی یا هفپیمانیان اجتماعی بلاف کریه کو یکمین ناوند اخوال در دور حلب لباجروک راعی وکریه. جعلی خواه عبدالرحمن مصطفى سروک هفپیمانی گوت کو پیوسته همون ناوندن هفپیمانی جبو هندری والید ورن وگو هستن. وزیر دروی روسیه دبیجه کو او هول ددن کو تفگر نیاسایی لروجالات چم فرات بداوی بکن. سرگی لاوروف وزیر دروی روسیه راگهاند کو پیوسته هماهنگیک بهیز ناوبر ولاتان ده به سرپرشتیا نتوین یکگرتی ده وره انجام دان دا کو بیاکجاری ترور جه ورش ناوبرن. هروها لاوروف دربار روشا سوریه، لیبیا و یمن و تواهی ولاتین کو ناکوکی لیهنه گوت پیوسته به دیالوگ کریزا وان ولاتان وره چارسر کرن و تواهی پیکاته و طائفه بجداری ده بریوه برنا ولاتین خواده بکن. هروها سربار کر کو ولاتی وی ری ندا سوریه پرچه ببه.
چالاکوانên mafê mirovan li Ewropayê ji bo Efrîna Rojavayê Kurdistanê kon vegirtin. Hejmarek çalakvanên Kurd li bajarê Kolin yê Almanya li hember konsulxaneya Tirkiyê kon ji bo Efrînê vegirt û girava birçîbûnê li wê derê dest pê kir. Ravenda Kurdî li Ewropayê seredana konê dikin û çalakvan li bajarê Kolinê li wê derê kom dibin. Miletê Efrînê rastî binpêkirinin cor bi cor li ser destên grûpên çekdar tên bê ku kes li hember wan raweste û rêgiriyê li wan bigire. Belê temaşevan hêja li ser vê mijarê niha me mêvandariya çalakvan bavê serbest kiriye. Dem baş birêz bavê serbest. Çalakiya we çawa birêve diçe em dixwazin tu ji me re behs bikî. Bavê serbest. Birêz bavê serbest eger tu dengê me dikî me dixwaz ku tu ji me re bêhtir behsa çalakiya xwe li bajarê Kolnê yê Almanya bikî ji me re. Oğlanız ne isteyen min kar Belê dengê te niha tê min ez ê pirsa xwe dubare bikim. Çalakiya we ya ji bo Efrînê çawa birêve diçe? am 2 saat dram giştin peşi konsolya Türkiye vdari am şaş kas vdari had greva birçibuni dana o birçibuna bardawama am dixwazin pirsa xwe pê girîn hikûmeta Tirkiye ji bo ev dagerkera gel Efrînê bîye û ev zilm û zorê gel Efrînê dibe û hemû yaliya ve de dest dirêjî û bêheqî ser miletê Kurd li Efrînê dibe em dixwazin wê pirsa xwe pê girînin hikûmeta Tirkiye em jê bêje hûn mesûlên ji ber vê karê gel Efrînê dibe we ev çeta anîn we ev çeta bi qerarê we hatin vê bi qerarê we jî derkevin em dixwazin destê xwe ji Efrînê bikşînin destê va çeta bikşînin Xwedê Efrînê biftilin ser erd û mal û milkê xwe. Di çalakiya we de kî tê de bejdar e? Çalakiya me de em di girêva birçîbûnê de ezim navê min Beşîr Betal e û pîreka min ew jî li vir e ew jî Fîdanê Mihemed derê Cemal Wil û Ebu Azad û pîreka wî ew jî vê re Ebu Azad û çalakvan ama ê berê jî me re ew jî Diya Zinar û çalakvala gidin xorda gidin bi me re ew jî Aram Xelîl. Hejmar we bi giştî çend e? Ew ê kesî ku girava birçîbûnê dest pê kirine. Em şeşin. Şeş kes Ev çend rojin girava we dest pê kiriye ya birçîbûnê? Duhonê dest pê kir, duh roja sêşemê saet du saet yekem işte vir, em saet nîv dest pê kir û em berdewam di girêva xwe de û tenî ev dawa merz xetê ji derê ji belediya ve derê û ji polîsê vir biriye me vê re got em girêva me girêva birçîbûnê em ê berdewam kin em ji vir re nabin heta rîsala me nekî ciyê em dixwazin. Paş e diyar e wekû di wêneya de jî diyar dibe ku jin jî di girava we de hene. Erê em sê mêrin sê pîrekin. Sê zilam sê pîrek. Baş e bi giştî tendurustiya we çawa ye? Yên jinan çawa ne? Piştî ku dest bi girava birçîbûnê bû. Xwedê enî ew ê wan Rewşa wan tendurustî siheta wan çawa ye heta niha? heta niha em giş başin. Hinekî ez şakir bi mir heye dîsa jî em simû dikin û em ê berxwe bidin û em ji vir narin heta rîsala me teslîm nabin. Baş e hêviya selametiyê em ji we re dixwazin. Peyama we çi ye bavê serbest? Peyama we çi ye? Hûn dixwazin çi bigînin konsulxaneya Tirkiyê? em dixwazin îro ev vêge niha navilxwakirînê Ceşil Hür ev dizêge ketinê Efrînê ji Efrînê derkevin milletê Efrînê biftile mal û milkê xwe. Milletê Efrînê biftile ser warê xwe. Efrînî a Kurda ye, ne a Ereba û ne a Tirka ye. Baş. Xwedê Efrînê biftilin Efrînê
ام خودی عفرین نه اوه ای گج ترکیش خارا کوم کرنه و اینی بردن که و تغییر دموغرافی گچه بکن ام الدیجی و تغییر دموغرافی نگچه ببل عفرینه ام دین عفرین منطقه کردیه و یه بمینه کردی و امیش بربه کار و خبات خو و همو الماورة سكراندن ام بكن فمستعدش بار عفرين دل فداريجي ام شايجي بكافن ام جبو عفرين هندك اجمار برز باوی سربست و پیاما که نویسکی آماده کریه دا که هون رادستی بر پرسین لوی داره بکن. بله ما حاضر كريا ما ترجمه المانيجي كريا و امي رساله خو بيجنن هونه رادستی که بکن؟ هونه رادستی قنصل خانه ترکیه بکن یان؟ قنصل خانه عليه حتی ها و تو بر پرس ندیتنه؟ عليه نا بل اواكش مرة تدي بلي في ما اكتوبر ما هذا هاجي ما بدري جرافا برشيبوني تشكرا بيج راسكينين بله. رسالة ما قبول ناكرن ومن مستعدن ذاك واستقبال رسالة واجبة بن بيجاري ما وقت تهديد ما جو ام جفر رونا بن حتى لقى ون برسما نجين حكومة خو وبالاخص ايجا اورداغون سروق رئيس تركيا جو جارك از عفرينية بفتري بالعفرينية راه عفرينيش ناس عفرينية قرت والتسليمي إرهابية كره بله. بالعكس يقولون ام يريد خازن بلا اورداغون خودی گوتنه خود درکبه کارفدان وان برصفه وان وکو دیار چوایه قنصل خانه وان دانستاندن وان بواره چوایه بله پلیسا ایرو او ضابط ای پلیس ای منطقه ای مسئول ای منطقه هات گوازد خازم جواره وقت مفاوض بم ارتوا قنصل به ون رساله خاپیگینی از نه خازم مرگلا کی بتعبون ون بلکی قنصل یعنی گو اف اسلوب وان استقبال ناکر رساله ما گو داغرانا کن امرانا بن يعني تو اصلا جينا هاتن بيشا واحد ها بله هات سه چهار جاره چوت مفاوضات کرن قنصل گوتیه خیو از رساله وان ببم گاز رساله بر گرک اوجی چالاکی خواب ساکنینن ماگو گاو رساله ماگو چالاکی خواب ساکنینن گو کجا روید حدیدینن ماگو روز اینه بله هم رساله خواب تسلیم کړي چو دسا جام قنصلات گو تمام گو قنصل قبول کړیا رساله سعادت دی رساله و تسلیم ببا ونه کجا گریو خواب ساکنین ماگو امج روز پشت اینه روز شامی سبت ساعت یکی ام بداویتینن پزیشک دکتر رخصر مافی مروفان پارتین آلمانی گلو سردان وکرن بخود يعني حتى نهي كردان اكريا حتى روجي حتى في دقيقه يعني هاتن ده بازده كرد هاتن روجي با 4 كرد هاتن او جي هاتن ميوان و تادي قالك جي تليفون كرن تادي دوام هي بشي ساعات 5 6 ادبم ايوارن يعني جا فيني اولو ماوات حتى از خوازم تجمرة جارة قدن جي تماشفان هجارة دوباره بكي حتى كنجي چالاکی هوا و بردوام بکه. چالاکی ما حتی روز شامیه ساعت یک. باشه خلک تیدا بشدار بتنی عفرینین یان ین دفرن دین روجاوای کورسان تیدا هنه. مع الأسف عفريني تاني طبعا مع دعوة باكري بو. بله. عفريني لو كم شاش عفريني. پیام دریا آرکیره اگر پیامک تهبه پیام داویت دخوازی بگینی کرم که از هیویما اف تشتغل عفرینه دبا اف دست دریجه قال عفرینه دبن اف انتهاقات العفرینه دبن ام كرد جيبي معنينا بله مهمو كردايا همو واجب مهمو كرد چهار پرچه کردستان ام واجب خرابن و گرگ واجب خرابن لهلا عفرینه آلیکاری همو برادر خاکی همو براک خاکی لهمو بقای جیانی ام بخوازن هیرو دست خواب دست هفتن امش بو عفرینه چهار سریه که پیک میدیم باوی سربست چالاکوان جه آلمانیا تلگل مبوی گلکسپاش بو بجداربوناته بهتری مهکیه جوانکی کرد خلک باجاره قامشلوی روژاوای کردستان ونداییه و چارانویسا وی حتا نهاتیه ناس کرن بهتری مهکیه جوانکی کرد خلک باجاره قامشلوی روژاوای کردستان ونداییه و چارانویسا وی نهاتیه ناس کرن روژا 24 آدارا بوری و جوانه بناوی که در جمعه لباجار قامشلو وندایه و تونو چه لسر نهاتی ازانین و تانها بی سروشونه. که در جمعه کره انداما سرکردایتی های کتیا جنین کردستان سوریه آریا جمعه و خوندکار کولیجا اندزیاریا پترولیه و جعالیه هر یک جه رژیم و پیده و اجبالشکریا وانیا نچاری هاتی پاش خستن. دیا که در آریا جمعه ده بجداریه که خود دبولتنا آرکیده بانگا اشکره کرنا چارنویسا کره خوکر.
يعني أصخاز مزبيجم إنه جو أفكسي هان جو الجم جهتك بربرس يعني شتهما وينابه داخوازي ما إنه بس جمر بيجن إنه أفلاو كل جمعية صاغ أزامبي وقت صاغ بلا الجموع بلا صاغ بمين شقيسي بمين مشكلة جمرتنا بس أزامبي لا يمصاغ. وندابونا كدر جمعة خلكك جي زنجيرة كارافاندن وندابونا سياسة مدار وچالقوان ولاتين سيفيل وجوانين كرد لنافچين روش آفاي كردستانية وهبدمي ويكيتي قولنا باجار قامشلو كو كدر لي وندابويا بدهان ريبندن بيدي وريجيما أسد هنا وتانها نريجيم ونجي بيدي اعتراف برافاندنا كدر نكرنا بريان هاجي بيدي وريجيم بقرتنو رافاندنا هن كسان اعتراف نكرنا بشتراهاتي ديار كرن كو او كس دي زندانين واندنا بلندبونك ده نرخ دولار لعفرين رجافای کردستان چیبیه کو باندورک نرینی لبازارن با عفرینی کریه لگور جدرک تایبت جناو بازار عفرینی جارکر را گاندیه کو کلو پلین پیویس یین روزانه بشوی کی بلند بها بویه و او یک جی رولک نرینی لسر بازار کریه لگور همان جدره کو لهرم جورن کاسکاتی و فیکی و مادین سوتمنی بها بونه دوی دماداویه ده نرخ دلار امریکی لهمبر لیره سوری به اوایی که برچاو بلند بو و گهشت آستا کو ایرو $1 امریکی به 507 ته فروتن. لکامپا کورگوسکه یا پنبرین روژاوای کردستان پیشنگاه که تایبت بوینه شهید و بریندارن پیشمرگین لشکر روژ هاته فکرن و هجمارک جبرپرس و سیاستمدارن کرد تیده بجدار بون. وەکو وەفاداری و ڕێزگرتنێکی ژخۆین و قوربانین شەهیدین پێشمەرگەین لەشکری ڕۆژرا دوه لە کامپا کەورە گۆسکەیە پەنابەرین ڕۆژ ئاوای کوردستانی شاخی کەورە گۆسکەی ڕێخستنە ڕۆژ یا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا پێشەنگەهەک تایبەت بوێنەیەن شەهید و بریندارین لەشکری ڕۆژ لە سەنتەرا نوورالدین زازا یا سەر بە دەستگا خێرخوازیە بەرزانی بەڤەکرد و ئەو وێنە هاتنە نەمایشکردن و لەسەر هەروێنەیەکی کورتە ژیانەوان شەهید و بریندارین لەشکری ڕۆژ هاتبوو نویساندن بریاکو ئامادەبووی دەرباسی پێشەنگەهەیە ببن خولەکە بێدەنگی لەسەر جانەی شەهیدên کورد و کوردستانی و لە پێشیاوان مەڵە موستەفای بەرزانی ڕاوەستیان بێگومان شەهید نیشانە سەرفرازی و ئازادیە خوێنا شەهیدا ڕیا خەڵاسیە ملەتە و گەلایە ئێمەژی ئەم گەلێکی سەرفرازم شەهیدێ خوا ئەم چقاسیژی بێژن ئەمێتمی بمێنن قەرداڕێبان شەهیدانە ئەم شیهادانە ئێگۆگە قوربانی و سەرفرازی نیشانی مەدان پێشەنگەهێژ ئالیە هەریەک ji حەجی کالۆ ئەندامی کۆمیتە ناوەندی و محەممەد علی ئەبووناد و ئەندامی پۆلیت بیرۆیە پەدەکەسێ و عەقید فەرحان دەشتانی فەرماندەیە هێزا سێمیا لەشکری ڕۆژ و کەریم میرانی بەرپرسێ دەستگا شەهید و برینداران و سووار ڕێبەبەرێ ناوچەی و سعود هەرکی بەرپرسی ئاسایشە کامپا هەورە گۆسکێ بە هاتەبەکردن. دەستپێکی ئەم دەستخۆشیە لە ڕێخستنا لەشکری ڕۆژتکەن گۆ ئەv پێشەنگەهدانی وینە و سیرەتên پێشمەرگên me ên mêrxas ê pehlewanî ê xwînaxwakirin fîdayî û qurbanî ji bo xaka Kurdistanê ji bo beravaniya Kurdistanê karek pîroz e karek pîroz e lazim e gerek e pêwîst e herdem em van pêşmerga bîn bîra xwe. Bi navê rêxistina leşkerê Rojiya Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya û her wiha bi navê şaxê Gewre Goşkê pêşmergê Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya îro ev pêşenga hate vekirin ew jî hat pêkanîn ji sûretên şehîdên berz û bilind ew kesê ruhê xwe qurbanî xaka welatê xwe kirî. ئەف پێشەنگا هوەری بوو جهێ دڵخۆشی و رێزگرتنێ ji aliyê hemî birîndar û malbatên şehîdên leşkerî roj û beşdaran be û beşdaran hêviya serkeftinê ji hemî pêşkêşên tabloyên re xwest. Pêşekê destxweşî wan hevalatiyan evêt ku vî karê pîroz rabûn tevî karekî gelekî pîroz e ku pêşangê vî rengî bêne vekirin bi xatira wan şehîda wan kesa ku giyanê xwe fîda kirî qurban kirî bû axa Kurdistanê ber milletê me da. Li ser rastê cîhanê pêşmergeyê navê xwe derkir û pîrozî bilind kir. Em jî giyanê xwe yan ber vê rêbaze de deng giyanê xwe qurban tînin
حتی روزی جدی بردامین که ایشالا یان بینه دولت بنا خود بینن و ایشالا جیب نزدیکترین دم داوی روزی بینن و استرخوابونا خوابینن. امیرو الوی پیشنگاه هنینا الکامپا گوراگوس که پیشنگاه هنی هاتیا فکرن باریکاریا لشکر روج به تایبتی پاکروان می روج آوانا و برینداری وانا ایگو خوینا خواه کرن قربانیش بر به خاکه هنی اف خاکه هنی دجبو ام حمی بجین بسربست و آزاد. لشکرین روش به قهرمانیان خوا و داستانین کو دبر کرد و کردستان دا تومار کرن جه خود ددول و رامانین هر کرد پرورکی دا ایدی بشانازی دیگرن و چالاکین وی آوای و کریزگرتن جوان را هر دم لهر جه کی کو کرد دا دجین تینا پیشکش کرن. برفین سلیمان هلبستوان کرد یه ناسکری به سیدای دلبرین ایرو صباها چو بر دلوانیا خوده او جی لباجار قامشلو ده تمن هفته و 3 سالی ده پشتی نخوشیه که گران جیان خوش دستا. هلبستوان کرد یه ناسکری به سیدای دلبرین ایرو صباها چو بر دلوانیا خوده او جی لباجار قامشلو و ده تمن هفته و 3 سالی ده پشتی نخوشیه که گران. جنازه هلبستوان بارکری ایرو جی پیش مزگفتا قاسمو لکولانا سرکه یا باجار قامشلو بریکتو لگورستان هلیلی بخاکی هاته سپارتن. هلبستوان سیدای دلبرینج دایک بوی سال 1946 بو جگوند چاغر بازار بو جیانا خوال باجار قامشلو در باز کرد. سیدای دلبرین د سال 1963 تا سال 1967 ده بهتر جاره که جالی رژیم سوریه هاته گرتن د بربیر و باورین خو ین کردایتیه ده. یکمین هلبستنوی ای فلک بو د سال 1967 ده نیوسان که هلبستوان تیرش او هاند دال سرنیوساندنه اوناویوی کرد دلبرین. جبر همینوی ین چاپکری پرتوکا هلبستان پیلا اویناتا سوتن دل د سال 2017 ده و پرتوکا هلبستان یا گولیستان د سال 2018 ده و پرتوکا هلبستان یا بناوی مزگین د سال 2018 ده سرباری دستنویسا درد ولات. سیدای دلبرین بشداری د دامزراندنا یکیتیا نیویسکار و روزنامه‌وانین کرد سال 2004 کر. هر وها بشداری د دامزراندنا یکیتیا نیویسکارین کرد سوریا د 2004 ده کر. وزیر دروی روسیا دبیجه لطفاهی ولاتین کوناکوکی لیهنه پیوسته به چارەسەریya سیاسی کریزا وان ولاتان وره چارەسەر کرن. سرگی لاوروف وزیر دروی روسیا راگهاند که پیوسته هماهنگیک بهیز نافبر ولاتان ده به سرپرشتیا نتوین گرتی ده وره انجام دان دا که یکجاری ترور ورش نافبرن. هر وها لاوروف درباره روشا سوریه، لیبیا، یمن و طفاهی ولاتین کوناکوکی لیهنه گوت پیوسته به دیالوگ کریزا وان ولاتان وره چارەسەر کرن و تفاهی پیکاته بجداری ده بریفبرنا ولاتین خود بکن. جالیخوف وزیر براوانی روسیه دبیجه که کامپا الرکبان بویا جدر ترور و ارکل سر امریکا ریزه لرکافتن نووی لگل ایران بگره. د کنگره اولهیا نافدولتی لموسکو سرگی شویگو وزیر براوانی روسیه راگهاند که به هماهنگی و یک هلوستی داعش لسوریه و عراق هاتش نافبرن لهین جدرین ترور نهاتنه جنافبرن. شویگو دازانین که کامپا الرکبان که دبن دست امریکا ده بویا جدر تروره و روش بروش زاروکن کامپا الرکبان بهتر کار تروره انجام ددن.
چکدارên Desteya Tehrir Şam di çarşovaya helmeteka ewlehiyê de rêyên hatûçûnê li parêzgeha Idlibê qedexe kirine. Li gor alavên ragihandinê belav kirine ku duh çekdarên Desteya Tehrir Şam bi helmeteka ewlehiyê li dijî rêxistina Daişa terorîst li parêzgeha Idlibê rabûn. Di çarşovaya wê helmetê de rêya her yek ji bajarê Erîha, Seraqeb û Misêbîn girtin, her wiha 10 kes bi tûmeta têkiliya wan bi rêxistina Daişa terorîst ve hatin binçavkirin. Serok Wezîrên İsraîlê dibêje ku wekû xelat ew ê li bilindahiyên Colanê bajarokekî bi navê Donald Trump ava bike. Benyamin Netanyahu Serok Wezîrên İsraîlê di girta vîdyoyekê de got ku Donald Trump bi danpêdanê bi deseladariya İsraîl bi ser Colanê de dilê tevahiya İsraîliyan xweş kir. û wekû xelat ew ê li ser bilindahiyên Colanê bajarokekî bi navê Donald Trump ava bike. Her wiha Netanyahu got ku piştî bidawî hatina bênvedana cejna Fesih ew jî ew proje wê pêşkêş bike da ku bajarokekî bi navê Donald Trump li wê derê ava bike. Hêzên Tirkiye 40 kes li ser sînorê Tirkiye bi Sûriyê re girtin. Ajansa Anadoluya Tirkiye ragihand ku hêzên ewlehiyê yên Tirkiye li devera Alton Ozo ya ser bi wilayata Hatay ya hevsînor bi Sûriyê re 40 koçber rawestandin. Ajansa navborî her wiha da zanîn ku ew koçber birêyeke nerewa hewildan derbasî Tirkiye bibin û ew berev navenda polîsên Tirkiye ve hatin veguhestin da ku lêkolîn bi wan kesan re were kirin û tanha rekeza wan kesan nehatiye diyar kirin. Îro 5 sal li ser kûçbarkirina hunermendê gelerî Adil Heznî re derbas dibe. Jiyan û xebat û berhemên wî di vê fîçerê de em ê bi hevdûra lêguhdar bin. Ez feryat gelki feryat ez feryat Rojeke weke îrode di sala 2014 de hunermendê Kurd Adilê Heznî koça xwe ya dawî kir. Bi koçbarkirina hunermendê Kurdiyê navdar Adilê Heznî hunera Kurdî yek ji stonên xwe ji dest da. Lê berhemê ku Adilê Heznî li do xwe hişt ji stran û hunerê têra gelek nifşê nû yê dahatî dike. Hunermend Adilê Heznî kurê hunermendê Xwedê jê Razî Heznî bû ji dayîkbûyê sala 1955 ji gundê Heremşer û yê bi ser bajarê Qamişlo ve. Xwendina xwe ya seretahî lê gundê xwe bi dawî anî. Piştî wê xwendina xwe li bajarê Qamişlo berdewam kir. û peymangeha endezyariyê li bajarê Hesekê bi dest ve anî. Peymangeha endezyariyê li bajarê Hesekê bi dawî anî. Hunermend Adilê Heznî di destpêka karê xwe yê hunerî li gel hunermendê Nemir Mihemed Şêxo dest pê kiriye. Di dema bihtir ji 4 salan bi Nemir Mihemed Şêxo re beşdarî di şahî û ahingan de kiriye û gelek caran di gotinê xwe de digot ku bandora hunera bavê wî hunermend Heznî û hunera Nemir Mihemed Şêxo li ser wî heye û gelekî alîkariya wî di karê wî yê hunerî de kiriye û ji xwe re hunera her yek ji Heznî û Nemir Mihemed Şêxo kiriye bingeh. Gotina wî ya navdar ew e bû ku hunermendê filiklor di hunera wî de nebe yan jî filiklor ji bo xwe neke bingeh emrê hunera wî Kurd e. Ku hunermend Adilê Heznî bi filiklorê xwe ve girêdayî bû. Hejmarek mezin ji elbûm û stranên wî hene ku bihtir ji 20 elbûmê wî hene. Mîna ez bêriya te dikim Çiyako, Dil bifroşim, Edolê herwa hejmarek mezin ji stranan ji helbestvanên mezin wergirtiye. Mîna Cegerxwîn, Seydayê Tîrêş, Xelîl Sasonî,
و صالح حیدو و گلک هلبستوانین دن. هروها جه چیا رسترایه، جه گوله رسترایه، جه پیشمرگه رسترایه. جه ستمکاری و ظلم و زورا لسر ملت خورجی ستران گوتیه و جه سروک و بارزانی نمره جی ستران گوتیه. Yükselçiye veketi barzani barzani Yükselçiye veketi barzani jaye Kesikna maya raketi mez'ude barzani Kesikna maya raketi و د سردانا دیروکیا سروک بارزانی جبو روشاوای کردستانی عادل حزنی جبو بردوامی آوی جسترانا ره د دما پیشوازیا سروک بارزانی ده راستی آستانگیان جو آلی رژیم سوریه و هات و جو کار خواه فرمانبری هات دورخستن. عادل حزنی د گوتنا حیرانا درویش و ده ناو بانک بو. امان مان 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 باب فخریاں قربان و دینو عوره برو لوس برفه کوچلو قديش وناس بديت تسقال دستي بابي فخر وصوالي قيدو فرقي مالا عزو لورنس دلفي هنرمند عادل حزنی نتن استران فلکلوری، اوینی، موال و حیران دو گود لیبل نافدار بو بستران شاهی و دیلانان و بطایبتی دیلانا کرمانجی که گلک جاران خلک دوره چاوری آوالاهی آوی دمان تا که شاهی انوان لدار بخه. هر خنسي 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 أني والله شيك برفاجاكي قرزي بالله وتله برفاجاكي قرزي أني والله خزيام بقيت أتخوازي أني بالله كان بقيت أتخوازي أني والله سي شمال لك هنرمند عادل حزنی و که هر هنرمندکی کرد خوناوی او بو که سردانا هرما کردستانی بکه و پارچه آزاد جه کردستانی ببینه. هر وها خوناوی او بو که آهنگاندنا و کامپین پنابرین روشاوای کردستانی ین کل هرما کردستان دمینن لدار بخه. جبو کیف خوشی بخه دناوا دل ملت خوده. و دو سال 2014 ده سردانا هرما کردستان کر. که یکم سردانا وی بو. و دما سردانا وی ده راگهاندنا کردی گلک گرنگی دا هاتناوی. و گلک لیدوان جیور گرتن. که اخافتناوی هری داوی جی لسر کنالا آرکی بو. جار که جارا دعوت كبرية ما هو بابا مهين صاو الدنيا ولو هنرمند كهوال اخواني وزنا بالا بيشوازيا خلقي ذكر بل ديلاني اسمر دقو سترانا وي بعد ما كل قواد بيتشي قلت سبق لي دغ سبق بدي ورني ديلاني اسمر نولو دي ورني دي ورني ورندی ویلانه وسپر. ده 24 هیوا چارانده سال 2014 لحولی را پایتخت راستی کریزه که دل هات و لنخوشخانه که حولی ره گوچا خویا داوی کر. کو بویه که هم غمگینیه که مزن خسته دل پنابرین کردین روشاوای کردستانیین لحرما کردستان دمینن هم ملتین روشاوای کردستان و کردان بگشتی که جنازه یاوی جبو روشاوای کردستانی هاد و گوهستن و به بجداریا هزاران جه خلک روشاوای کردستانی جنازه یاوی لگند تل شعیر بخاکی هاد سپارتن. لیلف علی بله تماشاوان هجا به وی آوه هم گشتن داویا بولتن خواه دوباره سرنوچه همی بیروا بینن. دستیا سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لگل اوفیسا پیوندین دروه جویا. هف پیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوری و کجار یکم اوفیسا که خواه لگندوار حلب وکر. وزیر دروه روسیه دبیجه او هول ددن تفگار نیاسایی لروجهالات چم فرات لروجاوای کردستان بداوی بکن.
هر شاد و بەختەوەر بن.